So right. Okay. Babukeli Benyana Productions, welcome. Namhlanje sila emdletsheni bafowethu siniphathele umphathi ohlelo insizwa ephuma stage njengamanje. Insizwa ke begijima kakhulu kulonyaka ophelile le. Sibonile endaweni eziningi, sayibona nale emahambeni. Zaningi nje indawo mfowethu. Ine hit song ke la, ine hit song enayo. Umfowethu nje sizochaza mhlawumbe sizocela ukuthi asichazele nje ngesiculo lakho ukuthi kusukela kuphi bese sihla esipha futhi netitle yayo noma abaningi sebeyazi so bese siqhubeka ke siyazi uphuma lapha emzimkhulu zikhona ke ezinye insizwa lapha ekhona osolwazi bakhona omayogathi bakhona uKing Nuba njalo njalo mfowethu siyakwamukela Sabingelela Mdala ngibingelela nababukeli Benyana Production lo bingelela umphathi ohlelo phansi emzimkhulu emhlamhle kwaMaduni Sigodi yebo Mdala mfowethu njengoba sisho nje ukuthi uneculo elishisa ikhotha la leli culo leli socela nje usiphi title uphinde futhi uchaze ukuthi lisuke laphi leli culo njengoba sihambe kangaka nje mfowethu mntaka baba nje impela intaba zokhahlamba ngicabanga ukuthi iyona ngoma vele eseyingene kakhulu ebantwini kusukela nje yaphuma kuzoba manje ngoba ngiyacabanga ukuthi ina 1 month kodwa ina 11 million so nje i-track nje engenise kakhulu ekwakuyi track ekufanele ukuthi ingene ku-album eyayithi title layo ngathi ngiyosebenza kodwa ke ngosimo esenzeka sathi siyoyizusa abantu eCape Town lapha kwiKhayelitsha Music Festival yavele yasuka trenda yonke indawo within 2 hours so kwazi kwaphoqa manje ukuthi awalithi liphela lo suku sibe sesiyikhiphile as a single track ngoba kuzobonakala ngoba ingagcina manje seyiziyasiphoncuka kwathina so sagcina ke siyikhipha ke manje as a single kodwa from the album kwangangoba lo album sabona ukuthi mangase siyikhiphe manje ngabe sesayilimaza sesithi kuyigodla siyibambe ngesimo sokuthi bese ifike kakhulu ebantwini and isadlala namanje ngoba ngicabanga ukuthi nje ku Spotify isamane enyukile na ku YouTube vela ama views khona ayanyuka every day that means isaqhubeka futhi isatrenda namanje ngoba isathandwa kakhulu nje South Africa no umfowethu siyabonga kakhulu nje ukuthola mfowethu ukuthi kube khona iqhawe eliqhamuka lapha emzimkhulu akhona kamanye amaqhawe nakuhadinga khona leli side elingale ngezansi nje eSouth Coast so mfowethu ungathini nje mhlambe ke kwabanye abazamayo njengawe ukuthi nje babekezele mfowethu yazi industry ayikholula yini nje mhlawumbe amagama ungabapha wona ukuthi babekezele kuze kulunge nabona impela nje mfowethu mangabe into usukubizele kuyona and italent and futhi amadlozi akini enawo ngaloso sikhathi ngiyacabanga ukuthi konke kulula ukuthi kwenzeke ngoba mina njengoba ngisho nje ngithi from 2012 ngiyibambile kodwa ngiye ngathi ukudla kancane ngo2016 kwingoma yayithi le ngoma esingene ngayo nje la stage yayithi ukwaziwa ke yona emzimkhulu waphinde futhi after that kwadropa njengoba ngizengazovuka ngo2025 manje ngicabanga ukuthi ndi-Anderson na 13 years kodwa since nje ngangishizila ngidosa kanzima ungona nje iqala ukuthi kuba ngcono manje ngo2025 so ngasho nje ngithi ilokhuza ukubekezela kube kuzala impumelelo kwesinye isikhathi abafowethu nje abasazamayo abanalo ikhono abathemba ukuthi ngelinye ilanga kuzozenzekela izinto ngoba nami ngibone nje zonke izinto sezenzekela and futhi ngisathukile namanje ngoba yonke indawo lapho engihambe khona ngisho ngafike koGoli koMpumalanga yonke nje lama festival bengwahamba ngifika le ngoma yaziwa and futhi ayaziwa umuntu oyedwa yaziwa bonke abantu ukuthi vele ivume yonke so ukuthi nje ingoma nje vele efikile nje eSouth Africa futhi engeke isavimbeka nje niyibonile ihlale 3 weeks and 2 days ku number 1 ku trending song and ngesikhathi sebhizi kodwa yangavuma ukudluka yazi yakudluka ngoba vele sekudala ihleli so nje ngachaza ngithi hayi ingoma lena mfowethu eseyisebenze kakhulu and futhi nje ngiyabonga kakhulu nakubafowethu abayisekile abalandeli nabalaleli bomculo kwaMaskandi abayenzele iqiniso ngibonga nje kakhulu nama content influence nama content lawa abenza lezi lapha ko TikTok ngoba ibona kakhulukazi ebebeyiphusha le ngoma ayiphushanga kakhulu imisakazo uqala kwayo kodwa nje iphushwe abafowethu laba bako TikTok yase seyizihambela ke seyizele ebantwini mfowethu okunye ke nje esingakusho mfowethu njengoba abantu bekunika isupport engaka mfowethu baningi abantu njengobala nje futhi abantu ama influencer abantu be content kuyabonakala ukahle kakhulu iyona impela into njengamanje namandla bakuthola kuphi mhlambe abantu athina ama handle akho mhlambe kulezi inkundla zokuxhumana ezikhona impela nje mangabe nje bethe mphathi ohlelo MCSA lapha ku Facebook bazobona lapha ngikhona baphinde futhi bathi mphathi ohlelo MC lapha ku TikTok
bazobona futhi ngikhona lapha baphinde futhi baphathi kohlelo MCSA on Instagram nakhona nje ngikhona okunye nje mfowethu kukhona i-celebration ezayo yazo into abazokhahlamba esizobe siyibambele khona le eKapa lodumo kuyona lenyanga kaMarch next year so lapho sobe sijabula esibungaza ukuthi into enkulu kangaka siyayibonga kakhulu sumphathi ohlelo obe khona ke namaciko lapha obe eseseka kube nje kumnandi kunjiyana mengingabuza nje mfowethu since sengizwile uthinta indaba yeKapa kabili mhlawumbe yini lefihlwe eKapa mfowethu ngoba mina ngithi ngizogodla la emzimkhulu ngizoba nesikhwele mangabuwela uya ngale eKapa lodumo iCape Town mfowethu ngiyayihlonipha and futhi iCape Town iyona province engathi ukuthi bengiphusha kakhulu kuyona isikhathi eside kakhulu ngoba eCape Town ufike ngo2015 kodwa ngilo 10 years since ngangihleli ngimane ngithola ngicosha eCape Town okutheke mangabe sekufika le ngoma kwayibona futhi bebeyiphusha kakhulu kuma TikTok ngoba ukuqaleka kwayo bakhumbula ababukeli ukuthi sasinomjolisi lapha e-stadium sivuma khona kwi-event engangiqashwe kuyona so ilapho abaqala khona ukuyiposta abafundi base Cape Town aseseyigcwala izwe lonke ke so iCape Town that's why kufanele zonke izinto ngiziqale lapha bezigcine khona ngoba ibona abaqale ukuyiphusha so kufanele ngiphinde futhi ngiyoqala khona njengoba nje beyiqale isupport lapha yase seyigcwala umhlaba wonke ke njengoba nje ningibona namhlanje ngila emdletsheni isupport ebeyisuke from eCape Town yaze seyinwenwela ke yazongenela eKZN so eCape Town lapho futhi engizinze khona ngokuhlanganisa impilo nalapho esenginesikhathi eside kakhulu ngenza ama performance nama shows khona as umphathi ohlelo so nje eCape Town nje kuningi engakukhuluma ngayo yabo so that's why ke namanje ke nale toss uzoyiqala khona eCape Town mawukuthi ke amandla ayavuma bese yobuya ke phela ke size ke na KZN ngoba siyitholile support kakhulu eKZN sayithola support kakhulu goGoal sayithola support nakwezinye izindawo nje eziningi kakhulu engeke ngikwazi ukuthi ngiziqede zonke no mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ayiziyayizwa yonke indawo into iculo lakho lokhahlamba uma ngabe usukhala nje ukuthi ubuhlobo ungaka yonke intombi nginesho ukuthi mangabe uthi sendlini iyagqoka ikibheki ukuthi ngigqoke ngendlela yini impela bhuti omdala phela into ofanele bayazi abafowethu thina sikhule phela khona obhuti abadala ababengaphambili kwethu yabo bethi mangabe beshela intombi badlale ngamagama so manje abafowethu abazi ukuthi intombi yakwazi ukudlalisa igama nje igcine seyiqoma nje ubona nje namanje ngidlalise nje amagama ambalwa nje kakhulu kodwa bonke abantu baqoma kwazi kwaqoma ngisho nensizwa zathi hayi mfana uyayishaya ingoma yebo so nje ukudlala nje ngamagama nje ngidlalisa nje into enhle nje angeke ngize ngithi intombi zodwa ngoba phela bakhona nabo mama bahle khona nensizwa nazo ezisho zithi zihle esikhathini samanje so nje ingoma nje enhle kakhulu lena nje include wonke umuntu ingakho nje namanje nje igcwele kuwo wonke umuntu eyithanda ngoba nje vele ingoma engakhethanga abantu no mfowethu siyabonga kakhulu kuba nawe ohlelweni siyacabanga ukuthi sazohlangana endaweni eziningi sikufisela inhlanhla ke futhi ke kulomkhakha akukho lula nje usushilo ukuthi simningi iminyaka ukhona impela hayi siyabonga kakhulu mfowethu ngibonga nje nakubahleli bemicimbi bonke ngoba ngeke ngize ngibaqede naye umthandeni esila kaMthandeni manje kwisama ngifisa ukuthi futhi ukuthi mangabe uqala u2025 abantu bangabancishi ingoma emnandi abantu ngoba abantu bayidinga le ngoma akukho lapho engadingwa khona ngoba bengeke bazibaphumele kobala abantu kodwa ke nje abantu bayidinga kakhulu le ngoma ukuthi sifike ukuthi ngumphathi ohlelo umnikazi wengoma straight ukuthi sifike nje sizoshaya ingoma abantu bajabule nje siyacela nje abafowethu basithinte sihlezi sitholakala nje ngaso sonke isikhathi no siyabonga kakhulu mfowethu danke siyabonga danke